Menteri Ketenat Sports Bak Syakliar Warjeri hakalaipoi terik naitung. Ulalek banjurip ya kamadan JN Sports Complex Shillong arsengi shua ban penlong ya gajingya kun football barintam ka Dewa Asia ka Duran Cup. Ka jingya kun ha Shillong ka Dejong ka Group F, bat ka jingya kun kan long ha ka artarik unailar arjar arhusau, hapdeng ka Shillong Lajong FC, persya ya ka Tribhuvan Army FC ha ka Porsau bejeno phaisngi. Artli ki weipat ki badon lang haka Group F ki kentup ya ka Goa FC bat Hyderabad FC. Haka jingjurip laya senran lang ya ubak Syakliar daki ofisar ketenat sports ki noyalam ka Meghalaya Football Association ki bami khmat ya keduran top organization committee nalor ki weipat. Ka jingpen krek kalaya syat bat kisah sama lumala ki jingpen bit penbiang ki badang haban le laong menteri habakren syakelat pathai kubor hadin ke jingjurip. Kajing inspection kajungi ilap nakaliang ke Department of Sports, nakaliang ki Army bat ki Air Force. Harikat kajing trelang ni baro hi bila ala ia ke min pelong ready kan ing stadium nak mentaban play ka Duran Cup Artrik. Bara kajing pe hadu mentangi imba dak number 95 to 98% ka kam baro ala develop benang sai dan sang kendiat hi mulumula nam tak Artrik beringi kermen ba hapo ka Artrik baro hi kala develop berkum PPE hi menta bagi babun ki jing krek lai dang ya chikman pi kamdi tangga jing sngo jong amroi ku minister ngong kani kalong ka burom nak ka jelahi baro kowe momde tang nam tak government ri pai ba hi jong ka jelan marba niyo ya ka bangin host ka ya Duran Cup dari one of the oldest cup support ka you de kalong hi ka burom nak ka jela ka juni ya ka bangi yo bangin host ya kani ni sinam mentang la bun sin ngilai kenduk nakaliang jongka government nakaliang ki organizing committee jongka army ki air force ngila ya kren ki babon ki liang ki babon ki benta nakaliang gajungi ki dan committee ki baper nakaliang gajungiru ngidani committee ki baper ki banya pet banya kren marka kumongong ipi kajingya ajingmud lang habreng jongki air force ka army ka state government kata kajingya ajingmud lang kajingya play jungmud lang lalaban pelong dia ke pangilong ready nam taganika Duran Cup nakaliang ka junga kumba pi bila ongtan ba ni ka state jungi kadika jela ka bangi football bah de bangin yo bangin sakhi yakini ki team ki bon la kai na sabar kumka napo Nepal Army napo FC2 napo FC Hyderabad pat ka bakham kung sani kita ki baro kadi bangi don ni ka team na ka jela jung ladi kata kalong Shillong Lajong jika jing ketu ka junga jung ye pai ba jung ka jela ka jungi ki ba khamtam yakini ki ba football ba nginyami renti aka Artrik nak benta benwan bangin sakhi kan jing play kan Duran Cup nak benta ban Aiman Sim bangi pet ke tim jungi bana jela jung ladi ke yo bukan sim benta kan Duran Cup jeng sode bangi nak liang sarkar nak liang ki pai ba jung jela ru banginya kersan kulum lang bangin wan nginya kersan nginya pet nginya sakhi aku mungkin ka dan opening jung kan Duran Cup nam tak football ki babon ki ba mangi ka department hing ladon ni ka jumut jumperkan hendai ka baidai berkene ka benta ya ba kumno ke ka thong ke ka jing long ka jingkermen ka jungi ling ba kani ka mangi host ki Duran Cup kolong bakan long ka jing Aiman Sim kumba piong ni don ki team ki bela kai po I League kata Shillong Lajong ki don ki team bela kai MSL ba ki don ki team ru nim khen teng di team ki ba he enteng ki kwa bakani ka Duran Cup kan long ka jing Aiman Sim ya baru ki team ki udan ka ni ka jela ka jungi way football bakin nang yo mensim susu bakin nang itu sekarang kabai day buka football ni nakaliang kumbaong ipi nakaliang government ling yai persang na pors ka por bakumnu ngindang yai persan bijaki dan dengan Superman bakin ki baro kanlong kajing pintu berkanlong kajing Aiman Sim na kumta ki pai ba ki ba football bagi sport si baro ko